Acara ini disponsori oleh Pemirsa, penincapan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi ketureksain meratin pemikarya pariwisata ring Bali. Dios nampanin penincapan harga BBM pemikarya pariwisata taler ngarepin malnyane harga pebuat pokok. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, PCSP Par SPSI Kabupaten Badung, Slamet Suranto Mawasang, rau mangkin sangu pemikari pariwisata durung degdeg, nampenin kebijakan pemerintah Inujab kaptiang pemikari pariwisata ring Bali, Presiden pulih wantuan merupa bantuan subsidi upah utawi BSU. Pariwisata kekantenang sampun sain ngelimbak, tur pemikari pariwisata sani dirumahkan sampun ake mawali makarya, duaning asa punika sangu sani keterima durung manggis kadis durung nyane. Suranto nelatarang, akehan ipun sani mekarya ngangge sistem daily worker utawi dewe antuk sangu harian. Dados nyani ipun mekarya antuk megiliran wenten sani mekarya dasaraina abulan dan membinayan sarang pikolan ritat kala pariwisata nerin. Penincapan harga BBM kepasti kayang mawasana majang baga ekonomi pemikari pariwisata sani wau tek-tek ri sampun nampenin wesanan pandemi. Kanan puniki meratin pisan, tios ipun wau ngawitin mekarya antuk sangu sani durung degdeg. Ipun taler ngarepin pabuat prabiaya transportasi sangkaning penincapan harga BBM. Ngaptiang paiketan manajemen hotel mangdani nincapang tunjangan transportasi taler mewah kepanggi. Nenten ake kramu sane sideng ngelaksanayang pekarian pariwisata sekadi kanan mangkin. Manut Suranto, kebijakan penincapan harga wanta putusan sane mewah saking pemerintah. Paiketan dane maut saha nerima ring kawintenan kebijakan penincapan harga BBM Inujab. Nanging satengah tiang pemerintah, mangdane nguratiang kauripan pemikari pariwisata ring Bali, utamanya nih ngewantu mangda sidemuliang bantuan subsidi upah utawi BSU. Nyoman Winata Bali Pos Nguningayang.